Bernardo Atxaga naiz, euskal idazlia. Este premio por la mia trayectoria como autora en asturiano. Me se fiúna déanaich ganich agus sé sinnatar gála go hunamsa. Awalin is zgri ninkena mosa. L'occitano finalmente allargavo i confini. Che malheureusamente nos fa luchar per o dret de parlar la nostra lingua. Me la mia lingua de cœur, la lingua che mi piace più. Parlo di lingua materna parchida e questa di Milano. La taccio de su